umwe mu babyinnyi mu njyana ya gakondo kabuhariwe. Ku nseko nziza ya kibyeyi benshi bakifuza kumwenyura nka we. First Lady Madame Jeannette Kagame, umubyeyi udasanzwe wabonye izuba kuwa 10 Kanama mu mwaka w'1962. Umugore ukunzwe cyane hano kuri uyu mubumbe wacu, bitari icyubahiro akura ku mugabo we gusa, ahubwo icyubahiro yaharaniye cyane nicyo cyamuteye igikundiro. Urukundo rw'umuryango we ho ni akarusho, wabibaza Anne na Abende Ngingoma abereye nyirakuru. Wahisemo neza gukurikira Zen TV, isoko y'amakuru yizewe, ibyegeranyo bituzuye gutebya cyagutwenga byato na hato. Aha niho honyine wicara ugaturiza ukabonera imbaraga z'umugabo Imana yaremye. Byagira ku mugore wakuwe mu rubavu rumwe ho ugashyiraho akikango, ndavuga agatangaro. Nge nitwa Jay, inarikunda ibitekerezo by'abagore. Ikaze. Iyo mu gihe cya kera kubemera Bibiliya yari kuba wa mugore w'umutayeri Tabita. Nigeze mvuga ko harya ku gihugu cye ari intwari. Nge ndamukunda cyane pe, nakubwira impamvu ibihumbi 10 zinera kumukunda. Ese nawe nibyo? Muri komenti impamvu ebyiri gusa zituma umukunda. Jeannette Kagame yavukiye i Burundi, yagarutse mu gihugu cye cy'u Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Yashakanye na Perezida Paul Kagame mu mwaka w'1989, bakaba barabyaranye abana 4 aribo Ivan Kyomoro Kagame, Ange Kagame, Anne Kagame na Brian Kagame. Kuva icyo gihe yaharaniye kuzamura ubuzima gatozi bw'Abanyarwanda bari mu Rwanda, cyane cyane ubw'abapfakazi, imfubyi n'imiryango itishoboye. Mu mwaka wa 2010 Jeannette Kagame yakiriye impamyabumenyi y'icyubahiro yakuye muri kaminuza ya Gikristo ya Oklahoma kubera uruhare yagize mu kurwanya virusi itera SIDA n'ubukene. Muri uwo mwaka yagezwe uhagarariye umwihariko ku mirire y'abana na gahunda y'ibiribwa ku isi. None mu mwaka wa 2009 UNICEF yahaye Perezida Paul Kagame na Madamu wa Perezida Kagame ariwe Jeannette Kagame turi no kuvugaho uyu mwanya, bahawe igihembo mu rwego rwo kubashimira imbaraga zabo mu kuzamura imibereho y'abana mu Rwanda. Naho mu mwaka wa 2007 ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryamugize uhagarariye ishami ry'urukingo rwa SIDA muri Afurika, kugira ngo abafatanyabikorwa ba Afurika bagire uruhare rugaragara mu nzego zose z'ubushakashatsi bw'inkingo za virusi itera SIDA. Jeannette Kagame afite impamyabumenyi mu bigendanye n'ubukungu n'icungamutungo. Kuwa 17 Ugushyingo 2017 i Amsterdam mu Buholande, Madame Jeannette Kagame yahaye ibihembo 2 na Voice Magazine, harimo icyo kuba umugore w'indashyikirwa muri Afurika n'icyo kuba umugore wakoze ibikorwa by'ubutwari kubera guharanira imihoro myiza y'abaturage, cyane cyane abatishoboye. Muri Gicurasi mu mwaka wa 2001 Madame Jeannette Kagame yakiriye inama ya mbere y'abategarugori ba mbere b'Abanyafurika kugira baganire ku bana no kwirinda virusi itera SIDA ari i Kigali hano mu Rwanda. Iyi nama iganisha ku ishingwa ry'umuryango urinda ukanita ku kurwanya virusi itera SIDA, igikorwa kibanze cyane cyane mu gutanga uburyo bwuzuye bwo kwirinda virusi itera SIDA no kwita ku muryango wose. Kagame Madame Jeannette yaje gushinga umuryango w'abategarugori ba mbere b'Abanyafurika barwanya virusi itera SIDA mu mwaka wa 2002. Ayobora uyu muryango kuva mu mwaka wa 2004 kugeza muri 2006. Mu myaka ishize uyu muryango warakuze, ukubiyemo imishinga itari yo mu rwego rwa virusi itera SIDA, ndetse no muri 2007 Imbuto Foundation, bisobanura imbuto mu Kinyarwanda, yarashinzwe. Fondasiyo ishyirwa mu bikorwa ishinga itandukanye nko gutanga ubuvuzi bw'ibanze no gutera inkunga ubukungu ku miryango yanduye virusi itera SIDA, kongera ubumenyi no guhindura imyumvire ku buzima bw'imibonano mpuzabitsina n'ingimbi, kurinda urubyiruko kwirinda virusi itera SIDA, kwirinda malaria, gushishikariza abakobwa kuba indashyikirwa mu ishuri, gutanga buruse ku rubyiruko rutishoboye, guteza imbere umuco wo gusoma, guhugura no guha urubyiruko ubumenyi bwo kwihangira imirimo no kuyobora. Umudamu wa mbere kandi ni umurinzi wa Royal Club Virunga ifite icyicaro i Kigali, yashinze isomero rya mbere rusange mu Rwanda mu mwaka wa 2012. Madamu Jeannette Kagame kandi ni umwe mu bagize akanama k'ubuyobozi bw'imiryango itandukanye, harimo n'umuryango w'abagore barwanya virusi itera SIDA ndetse n'inshuti
z'ikigega cya Afurika. Mu mwaka wa 2010 Jeannette Kagame yakira impamyabumenyi y'icyubahiro yakuye muri kaminuza ya Gikristo Clamart kubera uruhare yagize mu kurwanya virusi itera SIDA n'ubukene muri uwo mwaka. Yagizwe uhagarariye by'umwihariko imirire y'abana na gahunda y'ibiribwa ku isi. Mu mwaka wa 2009 UNICEF yahaye Perezida Paul Kagame na Madamu Jeannette Kagame igihembo cy'uko bita ku bana. Umugore w'intwari, umwe rukumbi ugaragaza ko intsinzi itagira iherezo, bityo ko nta mpamvu yo kwirara. Mwite mama, mwite nyogokuru n'andi yose ushaka. Jay narikonde ibitekerezo by'abagore. Imana ibahe umugisha.